Wenganza kwethu abantu khona into ekufanele bayazi la ka-MK ukuthi ungacabangi ukuthi mhlambe mawubona ukuthi wena usesikhundleni esiphezulu esi-interim structure kanjalo awuzukudilizwa. Nizoyizwela sekukhona abadiliziwe abebesabotaja inhlangano. Abebesabotaja inhlangano. Ngeke ukhomba ama-members e-MK ngesibhamu ucathi uzovela ubukwe nje uyekwe. Ngeke usabotaje inhlangano ngama-signatures bese ucathi uzobukwa nje uyeke. Abantu abayobuyela evidweni yami yokuqala ngeke ufike wenze interview enhlanhlathayo ekhombisa ukuthi ngathi uyayidayisa inhlangano ngasho kwasecaleni ucathi uzoyeka ubukela ungehliswa esikhundleni khala eminyango lana ukhala eminyango noma ngabe ukuyitshela ukuthi unamandla angakanani uzokhala eminyango sekunjalo ke nganza kwethu sekukhona sebekhala eminyango ngifuna ukumention igama but uzoyibamba kule nkulumo engisho yebo uma ukwazi ukubamba izinto uzoyibamba kule ngeke wenze interview ukhomba abantu ngezibhamu bese wena kanjalo futhi uphinde futhi usabotaja indaba yama signature ucathi ngeke ukhala eminyango uzokhala eminyango. Okunye nganza kwethu sesino youth league leader omusha kwi-interim structure kanjalo umnqobi Msezana. Uzokhuluma wena ucathi uzoza nengqondo yamabharethi ingqondo yo-Patriotic Alliance bese ucabanga ukuthi wena singenelele leyo nto thina sama MK khala eminyango ukuhlehla uyahlehliswa nje ubeke eceleni ngeke nje akho umuntu osazokhuluma ukuthanda kwakhe abambe imic azokhuluma ukuthanda kwakhe akhulume ngoma as much as I don't like uMbalula but I like uMbalula for iqiniso alikhiphayo leli liphuma la ngoba wakhahlelwa ihashe esifubeni ngeqiniso. But you don't have to insult uMbalula uyingane uMbalula ngcona insult wemina untanga wakhe yabo uMbalula mina ngishiya ngo2 years ngcono mina kube yimini day wena lalele efusegwe yabo leyo nto leyo futhi hayi ukuthi ngimthuka kabi yabo leyo nto leyo ngokuba wontanga ngeke ingane izo insult abantu ngoba nakho ifuna ukuba relevant bese icatha izukhala eminyango udilwa nabantu abalento lalelani ma conveners coordinators nina enitshela ukuthi mhlambe seniphakeme yehlisana ukuphakama ngoba niyathikwa nonke uthi ufika ngale kwa finishing line kobe sekuthi uyakhumbula ukuthi nokuthi so abantu abehlisa impakamo kube nobumbano la akube nobumbano la mawuzoba wena umjahi ikhundla kuse ele kangaka shuthi wena unayi interest yabantu wena umjahi ikhundla wena kahle wena into ejahile wena unomqondo wangale kagogo khohlwa ke uzokhala eminyango bazokhala eminyango abantu abafunda ukuthi we are here to serve MK with loyalty and we are here to serve MK for the people not for the individual abakhohlwa abantu uzokhala nakya amandla viva MK.